ama sa pining hen na BELAP Kuki channel THUSOH LAHKHOM ni ho zo se na bonon ni ko pa tunong Jong-Unn ni THUSOH chum la chum ho ana be khom kiloite Achisani husonga China in white paper and sodo nawa one country two system tisu gamkhat ahiala ki vaipo dan nitia anmin pha kinosu Taiwan in hatain adaisa puwe tin thuluk no menahi Taipei akon Taiwan Foreign Ministry akon tupondo chun Taiwan mi pite inbo Taiwan khunung ding adailamu akil handing o hi anatin hi sule Taiwan mi pite en VANNOI kiloi khom na a Thalheng akil handing bo ahi sule amona sebe nawa one state two system kiti hi VANNOI China longpito agito na ompon China in Nancy Pelosi kholjin nahi kilep na hamang sa a Taiwan la zone dinga chipi tha anayo hi tin anapong doon ahi ga het hi khatsu hi chi Xi Jinping vai hom na noya white paper tha ki sodo dungzuya China in ki gop khom na dinga thagum man loading Atina ubana Taiwan gamsunga asipaitiaw solut loading anatiu chu anala ado anahi China in United States House of Representative Nancy Pelosi koljin nahi lunghang kisawa Taiwan gam tuikol pa mungo vela military drill khota chu anachila piu anahi hichi drill chu thil dang achumin umtale China in anayo ballistic missile ho chu Test poll na akap do over Taiwan gamsung van laizola analen sa wanhi hichito kilhona angai na achipiwa hijing wanga Taiwan tensong pumpi ho kap na drill ananay payawahi akiti United States Security Council taukhom na a United States le India in anapudo Pakistan gamsunga pansa galgu bol kiloi khom na Zaisi Muhammad Lamkai Abdul Rauf Azhar sanction bolding anatiu chu China in zadana ananayzin tulu na anachil thaipo nahi hichi thua hin India in China chunga alung lai lo nale mai pha ahol naw chunga adai lo naw hata in anapong do vinahi United States le India hin Abdul Rauf Azhar chunga hi sanction phun khuma VANNOI achile awale na khapi ding sule anei ago mancha thailowa koiding thisu Fritz Polding anatiu hin United Nations Security Council member somlanga in anaphat sa hin hinla China in Pakistan panpina mai pha holna anabol ji uwa chile thailowa hi ekiti kahe thai khatsu Abdul Rafi achisa sangkhat jako somko lako kuma Indian Airlines Flight IC814 puikoya anapan nabana asopipa Masud Azal to hichi akipuikoy len na to passenger hochu kilhe to uwa hladwa ana umo achisa kumsang ni lakhat kuma Jammu Kashmir Assembly le Indian Parliament etek bol na pan anala achule kumsang ni somle kuma Pathankot il base pulu na azong pan lakhat na nahi ekiti Zan khangkima Russia ten Ukraine gam lai lunga Dnipro Petrovsk gam kais nga bom hata analha nawa Ukraine mi phachompi enthina na to win somlakhat velin kisu kha na zong ananayo ve akiti nahi Ukraine officer ho saidanin akisukha hola nga hina sata kisukha diso boil he ovin asayo vinahi hichi thuto kimanani Ukraine President Volodymyr Zelensky in Bulu nahi adol ta don butna kinaiding ahi anati nahi sule akinai pigam hon hata galman sa ahin kithupi jing na ding uwa anasai kininahi hichi laimon Zaporizhia nuclear reactor umna khulpi vela bom kilan ho hi achi sale tu phat sunga kingo to na ananai jing na banova iham tia nuclear khulpi ho hi kap kha ahlo le kap sin hi khale
achi sa sangkhat zako somgit legup koma Chernobyl thilsu ubanga chu su kit dinga hi tia het gil na nei hon ana seizing na banova mihim simsan lewin thina manna atuna bana chen na thailo mun so do thei a hi ati vin hi alangkhana G72 group of 7 gamhon Russia in hichilai mun hi adal hova amuna na tong Ukraine chi gil na nei ho chu asu boilo ding ovin ngi na zong an nei jing sa a hi akiti achi sani ko pabep sunga South Korea gam sunga go aha zu zia thillalo tampi asu sit na chunga tu chen hin thina to mi som lakhat alhing tan chule aki hol mojong tampi omna lai je gitin hi sir kopi sunga mun nim lai hole tuizin achup thei mun ho authority hon abui pijing laiwin VANNOI VETNA apulam mel lomta hinla asunglama hausa le vaisa ki khanna sangta hi chu modo thei a hi tin thulut chun a sebian hi amhona sebian awa Oscar award anamu parasite giti film tho chun South Korea adia sir kopi amiel lomna ata alang le e ati vidhi aji chu Asia gamgai sunga dinga economy hoipin ali chan na hi jeng wangovin tu chung thilsu akon modo thei chu VANNOI jin het theita a het Korea chu a hole awai ki hi na mun hi dan ha tein ata lengin vai chale nei lote dingin su na umlo mun abang jingin hi ekiti tu chung thil su hi achi sa kum zakhat le som langa sunga dinga amasapin agim nei pin a hinalai jin hi VANNOI Covid19 netna ahung lan hani zo chenin North Korea in hichinet na chu agam sungawa tu tang a hitai tin ana phongdo ovin hi hinla tu ta thulut ki mudung zuin North Korea lam kailin Kim Jong-Unn chu na sata khusi na le Covid19 to ki matna netna ane se tin thulut no min hi North Korea gam sunga hi natna matdo na dinga ts pol na chule mun pi ho omlo to bang so hi hinla tu tha regime akon lam kai pun na thu ki sei hi dan mo umta ata hi ding dan ata alangin hi ansi chu hi chi thu hi asu pinewa kon adam lo dan pun do na om to hlona VANNOI het hi hi alangkhana loi khan na sei na wa North Korea gam sumi pitian alam kai pu vin ai thu ho ve tia ngai net na anei theina ding owa propaganda ki bol hi ati vin hi hinla asu pinewa kon Kim Jong-Unn hatain adam mo e tia phundo na ahina bana South Korea gam sunga kon sinat na hi hunglu na hi ati na hi aji chu South Korea ten belon mangsa lekha pheng tampi chu North Korea mi pite simding mu theidinga ana hlado o a ko na hi sinat na hi asupi pan akila kaison ana hi tin ngo na song ana nei jin hi THUSOH panapat na sinasan nga hazaw si asung si wa agipagipanaw kahit pa uwi THUSOH ka imukit ka ovin mabuanon mang palet si Bay.